Ninkethinkatho na ntune mutegere Weru TV ambirigira nwithirite na ntuku injaga ibwaga nuntu bakona kanya kugwatana na bautwikire Nteto cha Weru themwe oni betagwa NTINYARI KINYUA jaja nija twikirite orito tukubona arua kiri Nteto chietu. Arweriba ugavana kaunti Thaa nithi Professor Rasas Njoka na gavana Muthomi Njuke kuthithia michemani ya gisiasa umwe akiringira ndebe ntere cha Tharaka. Gavana Kiraito Murungi gutrimana na atongere ba Central Menti onde sanitary ntoria thithetie ndiunga nyunjurene ya Kiraito ni ku South Menti. Maatho jameru jamiragu kia miario mwanya Jacob Mantere akioria jatige gutonywa siasa. Na tukakuretera gichunche kia mbere gia ntangurutano cha ward ya Kiumwe gikitwo kumurika ward ya Akithi. Akugwatwo gini wakairi mwonanirio mathithio tukubona arua ni Purity Richards. Ukianjiria Nteto chietu siasa chia ugavana kaunti-ini ya Tharaka Nithi ni chiitite na mbere kuthethea mwanki itigeria rungu rwa ntuku 50 wake mbere ya kithurano kia mwaka juju uria ukaririte giti giki kagitenega ka Onesmus Muthomi Njuke muthenya jwa arua na agambitie akari ntere mwanya kurio miomponi onde na muregani wawe na tigiti ya kiama kia Jubilee Professor Rasas Njoka akinyite ntere cha Tharaka North kirigeria ria kujuria kitheti kiawe gia kura. Paul Kabithi gatutariria. Diongazi ya mbere aranjiria wadini ya nkoni thokoni ya miomponi gavana Onesmus Muthomi Njuke. Tumuthurire jeshi yake ya kiama kia UDA. Twauma Ruto agwethe kidogo thiini wa Tharaka Nithi County uria ukuite bendera ya gavana ni Muthomi wa Njuke. Tukamunengera kura kana tukalotha cio bobo. Tatiga munene mengana makanengera Muthomi wa Njuke kura mune. Twametho arahaki ariorite akaria bagutigiriba kumucokeria mairi nikingomba kuthirikiria mirandi kathumba irombire kwanjiria kiri gipindi kia mbere uma abantu betagwa kwa ng'ombe kuthie bara betagwa nkoni kuna kilomita cigana si ni kidogo sana kuma nkoni kuthie bara barabarani ya Gatunga kidogo hiyo yote tutaunda tukiwa kwa serikali ili atudite kuoneka la ino tuli pamwe muona mwathuro ya Azimio nyukwe poria mukonera guku nuntu na bale guru na bale ko wacho da thirikari niwe na bale guru te muntu to inabo lakini ya Ruto kindi kiarebo na jo thirita na metho kanada Njuke agitariria mamwe maendeleo mara akunite kiri gipindi kia mbere arana mona ndagasi akithioroka kaunagira muntu mukwa kwa ritho ori nyombe akwa no tegwa no endoni utemweterano na rukano ni ugie kiriyenye nikora mungu wogumera maisha kabora ya pole ndira mundu akuringira ndarasa ni eto kithioroka thiete gwita gwa kibunga enda kita kibunga kamera huyo mtu hakuna kitu amefanya mtu bure sana ende arumete manyo kwa tutigana na mono nake wa mtu getagira bake igwarira ni ombote ya Jubilee batindia dionga cio Tharaka ya na iguru tuge koringa kura gwathi uraithera muntu uramberetie Dr. Kabisani umwekere tik group yenu ngoka bathoma mbura yenu ngera kana bo baranjiria thokoni ya shauri batongorere tuisiezi wa minda aganthe guruni mheshimiwa Alex Mburi Mwiro merigo kabisa ere ngai nweno ntu nwe mwega bakaone merigo ni Tharaka ntu wamera na eyo bakagitata bakaona tobeto lakini tuko barombera bauna ndi barombera batindwa tariki kenda mwerwe na begwa bura bange begagwa na nikende inge bakera kaya batakora cha Tharaka. Dr. Mucheru Kunyena oranwe deputy governor Professor Njoka bagiswa giti kia governor wa county ya Tharaka Nithi kiri kithurano tukuwata na tigiti ya Jubilee. Mono merigo era tomba gutegemea na tokaomba komekinyera
ni county no ndo county tiri araya ya kumena ti etira kakadwana wanoka ina bikibiki otikinya kadwana bikibiki na kitu kwa uma na bikibiki hawa kinya Nairobi ruwa otidi antugo cheri la tuinya ene kamboere ni mutatika bwenerie kotueka utire muntu mudharaka arende ne obichienu nene ya county arakadwana ya komenyaga nira meriwe kugawa wano akonaga akera munene wake ukirumya kura konge rumya kinyathara Njoka akithiria kaunti no nithiritwe ri nyuma kimendeleo akagita na ikio tonto ena Weru bonene bakumira na mbere yomba gukarata kaunti ira tinge kumwira kila tumire nyuma wira university nikanonire antumetu makati na muno na makendere ya kuthina na mathire liu nibenda kuga mathire tweriki utongoria turina wa county utaneciria kwa industries guti industry no mwe turi wanangaini mwega no tureze kuthina magulu antu mandipenda na mbezi cia antu magulu tawira guti na industry guti kyo kigapo into cionde ire chagwa kanithi ciuma county ciengi wethirwa ni bigate matumbi mauma bwathika Nkiripotera Weru TV kuma Nteto Tharaka Bito wa Paul Ogwa Kabethe. Gavana Kiraitu Murungi muthenya Jonarwa na athithite gikaro kia mwanya na atongere bakuma gicigo mbunge gia Central Imwe ya Kibagambia kumugwata mbaru kenda wona kipindi kiawe kebiri ja gavana wa county ya Meru akiaria Kiraitu na amenerete aregani bawe kirinkinda nayo gavana wa county wakiuga bubangi bati na Meru nkorone ciao kana mibango mikinyaniru yombekia kureta witi na mbere. Gavana wa Meru Kiraitu Murungi na ikite karo na atongoria mwanya wa matura ba Imwe Central ya baurio muwata mbaru kithurano ne kiite twinga gavana wa Meru kebindi ne kiabili ni kenda aetithia na mbere mirandi ewe kuntu mwanya o county ni oiji pikiria twambirie na guciara barabara Number 2 kuwa mantu asibitari tugire gukira sibitari cionthe cia Bothugusi gwitikiria twitembera sibitari kuwa stima ikinyite nditarakinya wega bukora twitambere na stima iyo tulewe ya manene ni bidariganwa nio na ruji twitembere na ruji sidio na nini nyado konkwiro tugaka sharia na untukui doko jeture mutaratarene Kiraitu akiolota asindani bawe bakuwe muno akiambiria nombere wekethero ni bishop no tabatiria no mwana omwe oro bishop odaigana kethero ni bishop no tawatheni no muranu tumejininganio watana nigwe odaigana onge wena kanisa ina murume wa kulinga ngita kanisa ina gani chari ndio kurukunu no munene youth ikwana kurukia ngweria mwago kirane nai na kyawe Nkulukiwa akinyilia kuria atongoria bao kuthura mutongoria wina maono ya wita na mbere na kuolota buru mithika akiwa kinya kithurano na kithiribo ba mwikirie ngoyo otwika senator wa Meru nyuma ya ushindwa ituone kyawe mushi mayatha brother unti kwana kwalia manto yawe muno wita cho akura noe last election ambira achora kura yembe nani muchwere payment araringa kura polling station yewe etawa Amwamba Primary School inegembe sawa miretiara yaja no hapo nwanao atashindwe polling station yanjeo Amwamba Primary School yewa kuthoma ibone report ibaje twamukurukirie Central Event
South Imenti, North Imenti. Antwegembe iba muregire. Nata kuraka the last 5 years. Nada guamkuruki. Natu repa senate miaka 5. Ndio senate andika wa bukuneta wa ansandi. Sidio? Analite no page Imwe ansandi. Ira alikie mantu ya Meru. Nkulukia kela mubwekire MC wa Bogeta Central Ayubu Bundi. Bundi tatwe no shori on tolomire ya kalanda nanku gumbere ya siasa. Marigo ya andi mundere yobo nkubu na Ayubu wandire. That time. Kunene akwa nene yari majority leader anene irwe nyombe kwa. Ari nkubu 2030. Andi siasa ile ndochi yayo. I can't tell you what happened. All this time, not to TV, na kiwa kutingi ntukukita 70 million has come to Abo Central. Sidio? Na ndika tuwikuria imando yari kubukita tambeshi kwa ntobuwa kereto tuwa kudivya muri TV. Kanatu so ndiko na kwa yankurukio yangu boromba. Teko menyiba obukonda kudura. But at least dure ni muntu uratukomba kuitana wewe ugi. Nkiripotera Weru TV mbeta wa Kelvin Kimari. Kagiteno kauka boru ya Meru kwanza etongeretwe ni seneta Mithikari Nturi muthenya Jonarua ni ambite kambi gicigone mbunge gya South Imenti kugambia kari kubaringira kura tariki 9 cha mweri Jwenana kiareri Nturi na ameneretio tongeria bwa Rais Uhuru Kenyatta na etagaria ya irandura Kenya gukinyithwa trilioni 10 Nturi nkuruki na ugete ari na William Ruto no gatwika rais wa batano nthigurune ya Kenya. Muthuri Murioki na ripoti ije. Akinyite mathikono ja Geraldine Mwitu kuma Nteto cha South Imenti wadi ya Bogeta East. Senator Mithikari Nturi urenyo kutwagitikia ngavana na kaunti ya Meru augita magita jajandi utoro ipotete bugita ya mono nonto bainto gwiti oguri akiuga mbetere mantu jaja ndikuthura thirikari Kenya kwanza akimenia ngwataniro Azimio ira kuge kuruka mantu jaja geta na mbere otweka beteruri itikurika sumbe nititie mutu tuteukinyira irio byonthe ithina kinya ruyi rwa kunywa antu betu na muntu atena kiao aibwira ituendelee na status quo no kurukia project muntu witite retire tariki 9 kuringana hakikatiba nanga kithe tutena kiao kianchiarwa cietu na naratu itite wenda tusimia nabo twasimika wenda kurungamana uma na bwiri to kombone na bwethe abo no tongeria burabo kahumba kuthwaniria na baina dream yo change ya nthini kenda tumba kunisha cost of life nama no babwe bwina rubunguro rwa kuthithia through yenu na kuringana noe awitendekira thirikari kuthura bakenda kutithia randu mwanga trilioni 10 atethwa agitikanithie nareo na ndirio ne jutwite to murungamro jwawe kuma gatene rwari kinya ndi kuringirwa thimu ndabera kure kwa kuringa tugua tongelera andu ringi nti tayari ndaruo te tayari ndawaye ndabenya last year ndawire na twaringe ayumbe kenda ba senate baba wire tutitikirie andu riendeleo ko boringi na inyaru arenta chenchia ene ntimiringa ruyo tumeni kinoti yangu ate ambikie sero non tunyara ringe twaringa no bubuthithacia amana bubu akethwa akiuria Meru bethwa kirungama na uma muna agitegera mantunya muri mojo COVID-19 jwagu ijo chokete na Meru bethwa kimenyera inde akadikana miaka iri mithiru kwina mbeca citho ikiure cha COVID-19 na mwankera na ndio torekirwa mpine mbeca cia KEMSA ibarire cia COVID ni racokerenga nda mwapi itu imenyerete norota muntu asindano ya booster na muntu antu bara barire mbeca iu bamwe candidates tutsindana nabo kila pali ndene ya Kenya president ya urentuko 21 tuboa DPP DCI burete antu baikwe kotini
mwankaru ari miaka ekuthira ile utiwa watwa no ntu finally ile utimane aroina na chore bawe ibo barire mpesa hii na still omuntu na utwira tubadhiate atwe project ku maintain status quo na wini jabonene anku buromba Kristo burungame na homa Muthiani kuromba kariba Meru bagwate mbaru Meru kwanza na Kenya kwanza. The economy is biting. It's hard. It's very hard. Petroli ndio hiyo mafuta hata niliambiwa gunia mahindi jana ni 8,000 Kenya shillings. Gunia mahindi ni nyanya. Tunaomba ukivuka pande nyingine ukumbuke pande nyingine pia. Si ni vizuri kuomba hivyo? Sisi tunaombea Mungu awapatie kazi kwa sababu umejitolea. Suganku buromba tafadhali. Wone butwe nafasi. Uturingire William Ruto kure rais. Metheka engavana Kadhuri Murungi ai senator. Tuibanganie tutetie Kenya yetu na kiripotera Weru TV Bitambuthuri Muriuki. Wodi ya Kivere yari nere tigania ni Imwe wodi ira cionanitio cindani bunene atongeria bau kabere bagitonyithia yugune o umwe akienda kuguna kana guketha uke David Kaivia ura ni MC wa Kagita Gaka na gutwa gukare giti kiawe na tigiti yake maka UDA mwandiki wetu Nteto Simana na ariunganite na wodi je atunku na thina cia kari hathikira ugambi bwaru iri bagiti gike na nkuruki yathoja mirandi ya weti na mbere rungu rwa MC wa Kagita Gaka. Giki ni gichunje kia mbere kia ripoti eje ya mwanya. Wandi ya Kithi. Ene wandi moya ithano irachindene gisio bunge kiatiania West. Aranio ya ithatu kiriunene nyuma ya Kinjai na thwana ende Kithi kethire kinena ira wandi ambeo na yankomo. Waronkanga lembine mandi karie mwili kale ate nteba kiveo muchune na twale nicho location na sublocation iranendi chidera chiende ne awandi ya Waronkanga ikirigeria ntere chiaiti amwe newe tare ayo akibine ndi etinto bibingi bya kwikumiria tibala uri miboma kandamia na njireruru na kinyairo birabitethera bingi na kinyabiere mawa ntere charuru bonge na ngaure mibo into mwanya ya mingau na mpempe iraidhere kiri mawaka itene kamburaki amwe nabo akibiri gintugie kadage gwikumiria na ene nene thoko ya ngondone ara kwithera kwena kinya thoko ya ndethia ontobra gwikucha iria biashara bakuma Meru na kinyome ya Meru yamwe ya mathina ararumirete akaribanteri nempara kumania na kiara mokira kia ya nini kioneka kuringithia bo kadha akariba mpanga ya thina ya kithomo ningire romaira kari nontu nende bakigena kya basari aramu na bokwenda kithomo beche che thukuru chithera ikaya mpanga kirarito baingi bakithina nene zatu ni charo na barabara na mambo yange nontu kithomo iko musingi go ulimwani utere nero tezura mbasari bakithina nene ke manzia idhomo biongo timbasare chongo MC edere mama buru ndene wandio akari nendi bedirete kinyaba kiona na kia kwinyele kabo kadha kumania na mathina ya barabara na kinyarui ya ke barabara chimbo chenjero cha uwaziri ni teri utenya moram utembi kanambi gite KMCA wandi nene ndikionekete gucheria siasa kadhumba ni amwena wanende David Kaivia waombere ntoribietrikia mwenda idile wa kiama kia bas na Kelvin Manyuke baili baba kioneka ya baba na Keburu rakombe to mwenda idile candidate wa MCA Kithe Ward na tiketi ya kiama kia bas Olimbeta wa Kelvin Manyuke
ma Githewand ndirombetekia MCA kana kura cia MCA a Githewand. Marito yakwa mbito Ntoribietrikia the former MCA wa Kithi. Indambire kwa Kithi kuma mwaka wa 2007. Nkindano na siasa ciocokanire migambo nicionekete nindi kiambiriria kuthundia ndeni ya wandiu. Ni bagamba kana badomba. Badomba Oi badomba. Tia ibini ndene ya Kithi, otetia abiri ya Kithi, ona fulani laiti cha mutunga nara, akathongoza wita kuringwa bicha, akithite kuringira kura. No tuba kuringwa bicha na project chanto. Ni bagamba kana badomba. Turete kinya Ntatero ena thinepe, da yende magetie kona roe, atori bature onde bakona roe. Ni bagamba kana badomba. Wina noito akithe chia ibia niyere gwo otona ntuboka elia. Kaboratera. Ata kolokia munjandala kinyayo mwe no ntubola buja gwa ndenda itare. Kaboratera. Bokola daitare. Daitare ikethima. Daitare ichibitare. Daitare barabara. Daitare ngwebo andiki county. Daitare atetiatia. Toe mwera na PhD chawe pio box mao. The IMCA wa Githewand buwe ote 20 million IMCA bane kairwa. Tukuyaru tukethira nindi tukithikaira ugambi bwatungeria ba tuikagwa kithira ni maba ina kira kikwendeka utungeria kariba miru kana no kiempye kikwithira kikiringa wa Phineas Imana ntangurutano chawad. Mutegerero TV ukorirwo kugwatana na Phineas Imana ntuku ya rojo kiri gicunchi kebiri kia ripoti eje ya mwanya ugeta kuraja ni nchokerete na Nteto nkuruke. Betagwa Kathuri Murungi inkuboromba Meru wondigire kura cia seneta wa Meru nikenda mpumba kuma nara senate ndeta mbeci nyingi muno mashinani mbeci iria igatumirwa kukiria Meru na gwitiria Meru kuma reri enanga karia mbeci iburu nontu iu ni ngugi ya seneta kuhakikisha mbeci iri kuja Meru si gwitira Meru ngugi gachumia nchoke mpunde sheria nyingi sana iria gusikana na mantu za devolution nikenda na sheria itumirwa ni gavana wetu omba gukire na cia Meru na nda seneta wa Meru nkomba kuleta mbeci nyingi kuma na kwa national government komba gukaria mbeci kabisa na nkomba kinya gutunga sheria ile igateithia gavana kuthondeka ngui cionthe cia Meru ile ikwenda. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection cha kiu, ironda bya kiu, guchumbura ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugia mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge Kathumba, Kenya yonthe. Niontumamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya Queen Agwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Yetu sako ni ukugwata ugeni kiri M-Banking nara no weke muthithu gukurukira pay bill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya star 691 hash kiri thimu yaku kugwata utungata bwetu kiri getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kiri M-Pesa gwita kiri account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi
ja maingi kumenya manto nkoroki aranire na atu gukurukira info@yetusako.co.ke kana turingire thimo gukurukira 0111 038 000 kana mutandao nejwetu www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Noe ngavana uria kurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire. Gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithirwo nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki. Thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bidhia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atolikanete na tukona barabara na tukona maendeleo yote na mbele wao. Turado tasaroli lava nanti na ta nanti do karamba ntido wa kundu kiboyo kemwe. Kile watu tole watu kuanda komba kuona kana roi lakini nikura ile kuona roi nikura makala ikonyesi buengoko kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuta ukolia tumurandi yo araturetere yo amburi yoga tukiria. Gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua. Kiraitu Murungi Meru. Urathimo uritingugibwa ichunche biaku bia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo ka murimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Mugeni Antobabori constituency na Meru Bonde. Betagwa Kenneth Kiome Maitethia orokoromba kura cha MP na kiama kia KRP kana Kenya Reform Party. Inko boromba na giteo sana bombe kura chenu tariki 9 mwezi Januari nikena pomba gutwika ndomba yenu ara mbunge roka bwitira Ngugi na kuboretera utongeria bubwero. Ndina kioneki gikinene sana gegukiria ayuthi betu akoro ekoro enyanto barabonde bena mawathe ndene ya Bori constituency. Pomba kura chenu komba kwethira kinyiria mantuja kithomo kuchira ayuthi betu Ngugi gukiria urimi kuthithia barabara chieto kuboretera roje o amona kugwatana na thirikari ya county government nikenda tuhakikisha sibitari chieto china dawa. Kura yaku ya MP Bori tariki 9 ni tuike ya Kenneth Kiome Maitethia. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. You want the ultimate
ultimate entertainment package, look no further. By renewing your StarTimes subscription today, you get the most comprehensive family entertainment. Simply go to M-Pesa menu, select Lipa na M-Pesa, then pay bill option 585858, followed by your smart card number and bouquet amount. Then enter your PIN and press OK. You can then switch on to any STV or Pang channel and wait for 5 minutes for channel's activation of your bouquet. For more details, call us on 0719 077 077. Stay tuned for more family entertainment only on StarTimes. Bita wa methika linturi. Bita wa Linda Kiome Gitonga. Bita wa Kathuri Murungi. Ndiromba gitike ngabano wa Meru tureto garuruku Meru. Ekoro ayuthi na tugonze ba Meru tugwate nimbaru ikenda tumba kwitira tubeto ba Meru muke. Ndiromba gitike seneta wa Meru kenda mpumba kuleta mbezi nyingi kumanale kwa thirikari nene chumba gwitira Meru ngugi na ngaikaria buru uri ikomba gwita ngugi uri ciathiri ni sheria. Tingira Meru kwanza kura tureto garuruku Meru. Katho cia mwanya kirigo mutegeri gwita na mbere kurumira nteto cietu tugicokera undi ministry ya urimi thirikari nene niyendekithĩtie mawatho ja meru ja urimi na wende bwa kimera kemera na nyuma ya gavana Kiraitu Murungi kuoneka jaka kuregana na mawatho jaja na andika borio ya Peter Munya itongeretwe ni mutongeri wa Barabakai county ya Meru Ayubundi na mubiashara wa miraji ko mantire ni bonekete gwita KINYUA kao iguru ria untu bwa kiari Ayubu na ugite Kiraitu no kwenda gutiria mambura ja tariki 5 ja gwikanira kirore na thirikari ya Somalia kenda thoko ya miraa irugurwa Antoni awe mantire no rite siasa gutiga gutonyo mawatho ne jaja akiuga ni jamega. Nicholas Chabari na Chonkurugia. Kulingana na mantiria Kiraitu akwenda gwikira ikuonania ate kwenda mukataba jojo antariki 5 jwekirwa saini antobeto banyambene na antobameru batetheka na miraa arienda irega guchainwa nikenda onania munyoto ngugeitire ne meario egweto embaru kinya ni James Mutia ora director kiri ministry ya manto omegie urimi manto ni imegie miraa na kinya perethramu na irio obingi ebia biashara ndeibwa ngabana Meru akiwa sheria ayata kuipinga bunge ontu itibu ayata ayachiga court ontu itesa sawa na nako na kwinyile mwananchi oni anko ndo mwira otieke milaki thage tena bira batu kuthabikire yawa na kimileke mira batwe bitu kuira na ero nanje kwa fanara igitwa transport license mbere ngare mbere kinya na yikite mira da transit anto baba kama tamira bare angri 20 ngri that ngri 40 tata na bra da wikua baginya na mbondene bato kwa muntu ayo ngiri mwanja na ngiri 10 kana ngiri 15 kulingana na ngare we nayo ewe ntuku imwe bodro wake afa na ke sheria era katogwa ntonga itu kure achua ya change na chikite mna na batu ikua ekara license ya mwaka kevi brombox ekara license ya ngiri 5 ake ndene mwaka kereta tore chumbura babare na yikite mira nara kinya anjike bu mantere orano imo biashara wa miraa baugete ate Kiraitu Murungi gakorwa ana ametaratara enoire kitina kurutone ministry ya manto omegie urimi ire kuonekana igatethia anto oba miraa akiuga na kuthina mbe na kubatethia no ndi gwegwengwa na kubaroromeria munya akirita ngwiwe ritangwirereke manto ya sheria yi iyo yotetheria muno thoko ambira anto beto anto baraba Somalia nyabora iba kwenda ngwi kuritona mpangilio na iba kwenda ngwe kurito na sheria na miraa na quality na miraa ina omba kuri ni atetu ina ni atere yawa ukonwa kwina thoko yonto e Kongo ni kwenda miraa na kwina sheria ibo twetere Kongo twerwa na ugeta Tanzania inyaboke akuthwa miraa obwe na structure mbeya kinya Tanzania twendia miraa iro tumenya kwithwa obwe tukwi cash crop no tona itu ikara tukiara area international market ya mantu ya miraa
twari international market ri watuka gintu kigitina regulations iria muntu buraba kwenda ria tugupush thirikari na rengi kenda yomba kwariria bona ikemera giutambika ndene nthiguru na ikemera kina sheria bukengeji na timu ire ngi na njira iriko sheria hii chaini iji ikorokete ni changiete muno kwenda kuonia kemera ki uragi kiarari ko kwenda kuwa wete kotini ankwenda kwira antu ba rotero nyambene mbera atiri gavana kwithwa akiugete kotini ankwenda kuwa tu mutongeria tionjera abati gwita na abati ochwanjira inge cha kwaria ketha kigintu gitio gitikiarari akawa gitikiarari indi tukuwageta kotini tweterete guchaina mantia thoko ya miraa tariki 5 kuringana na batatu baba bariuga ibwego kaya kwithirwa gavana Kiraito Murongi na kuona ati mitaratara eno itikutethia antu obamira wewe ngwaka ebumeria na kunenganira moni imake mantuni imegie mara kuona imabatiri kwithirwa maichenchua nontu bariuga igita ria magotho mathondekagwa na moni majochagwa kinyama bitha abake bathirikari ibethagirwo be michemanio nieno tuka na eto akatasiko obichine gavana na atonengera ucoke ura wa CC manda mukaro kedere mechemani netu rea manda mukaro ate mechemani one atoma director kana atoma na officer kithani administrator kedere mechemani one sheria ye guthithwa eriwa batwe wa ita license Meru County nonto ino mira yumete aki ira tukawatania na county ya Meru uti ange obweri kureshwa so besha ira to save ni mbinge muno kusino kuba mwaka yuma lori ya milioni 9 antu baba hapa kanda electorate ya miraa eriwa tu mbeshira mtu akari agenda otitwa license kukuonthe ni between ngiri 10 na ngiri 20 mwaka iberi otwira ni aiko na aiko kwena thina batwira ake kwena thina nondiba kwenda kushumbura waziri ale moto litrangwe kenda aba support na bubu tebwa no tio national government kana ministry of agriculture ikaira mbeche iria mtu abati kuria cha license kethira ni eu yakumithia miraa ka kethira transport ugo kwa registered but mantu jonde yage finance bill ya county government kuwe yage finance bill ya county government ngavana no gyatire nya registration yutu kuga ye muturo kwenda kumithia miraa kana transport miraa na ari chiringi 50 mwaka jumwe kana na ari chiringi kana mwaka jumwe kana ena power ya we exempt antu kana kubaira for the next miaka 5 license yutu tukatha twire agia lakini tukabweja baruga ya kuonania babwe bwena mandate yu Kumagebe North Betan Class Chabari Minister wogima Mishek Mutumana abitha munene kiri ruangi rwa ndawa no tungata Dr. James Kirimi muthenya jwa narua ni bamukirite ndawa cha mungana jwa milioni 78 ire chikaejanwa kiri masibitari nkurukia magana jairi county ne ya Meru ni bachokete baita mukana kiri baraba kuringa siasa na ruangi rwogima na kuria Meru kuimenyera kumana na murimo jwa COVID-19 ni kwithwa nande ni chochokerete Kirokeria ndawa cia mungano jo milioni 78 nikina chita masibitari na mwanya minister ogima munene na county Meru no Mishek Mutuma na abisa munene kiri uteruru no James Kirimi bagwita muroto jwao ni gutira ndawa chiguta sibitari ni chionde guria baraba kuringa siasa na mandu jabo ogima mwiri patikana najo ndene ya meri 3 kuma tukureta ndawa ingi tukomba kugura ndawa ingi kuma gikemsa nikenda tumba kwithwa tu keep supplies cia ndawa no twije kuringana na wingi bwa ntora yake facilities chetu kuma twiko improve facilities chetu na twiko offer services nyingi facilities chetu ndawa twaura itokarakara ura antu bakienda lakini tombo chiumia na kukurukira utongoria wa governor wetu Kiraito Murongi tomba kwithwa in a very short time kuma tukureta ndawa the last 3 months tomba kwithwa tukura ndawa ingi nikenda chumba gwita ki sibitari chetu chionde ndawa ira tuko flag off narua na waziri wetu Dr. Mutuma ni cha weta all the way mwanka dispensary ira chintorene kwa mwanka health centers kana level 3 kwa mwanka sibitari ya toira nene Meru level 6 kore baringa siasa muno na department ya health kinya ndawa ire kuo magita yonde baria bakiwa ndawa itekuo kinya bateta sibitari kuolia kitha kuna ndawa baria bakiwa ndawa itekuo na nkwenda obera ndawa chiekuo cia utosha ibeta sibitari na antu betu ba Meru bukenda kwairwa ni antu ba siasa buwa ndawa ite sibitari na chiekuo itubura ndawa chiekuo cia kwana iusia thira ngavana to tayari kuongela ingi mwanka twakikisha ati antu ba Meru bonthe
bakoewa quality health services. Bakiuga twitite bakongera mungana jo kugura ndawa kuma milioni 300 mongekinya milioni 150. Nuntu baunda wantu be ya muno ndene hospitali yetu twakara tukiongaira ndawa iri ku ya hospitali yetu nikenda rionde mtu eta hospitali yetu komba kwithirwa akiomba kuona ndawa. Tongela ndawa ikuma 150 million ya kinya milioni 300. Still no tukona ntu bakenda ku ya hospitali yetu muno no ntu na good services na next financial year itukongela renge mwanka ikinye 450 million ira cionthe cikethera ciri mantu na kura ndawa. Na bamutia ni kuria Meru betho kimenyera muno na murimu ja COVID-19 no rote muntisindano ethwa ke muntwa. Na inkwe nkoria ntobeto para bata muntro nsasamo. Kwe ba muntro bwe bata munto ichele. Kwe ba munto ichele ake bata munto ambusta. Ninko ba ore bonde be masibitari yeto nikena orota sasamo oro sasamo ne mwa sasamo ichele noro na ichele adingwa booster nikera toba kuimenyera. Non tokorinka na research radi godio ni department ya health baraba ko atu murimo yo muno ni baraba tasa samirwe. Inkiripotra Weru TV Mbitambuthuri Muriuki. Imwe ntere checkpoint chukani baguchuana na mwana wao wa form 2 ura wa urere meri 3 mithiru muthaka ujo na reto Elvis Murimi ura ni murito wa skuru ya Nthaka ya chuka kuririkana urere nyuma ya kwingwa skuru akirikana gutumira ndawa cia kurebia bakiaria ciari bawi baregene na onto bobu bakiuga mwana ujo na athithiritwe kithimi na kuonekana atatumagira ndawa iji ende kinya nyuma ya mpumi cia ithimi bibi mwarimu munene skuru neu aramuinga nandi ni bakuromba utethio kenda mwana ujo wonekana. Kuma tariki 8 mweri wa 3 mwanka ujo gutigitwe kuri na thiri muchiojo ntere cha checkpoint wadi ya Karingani kura ikwa Beatrice Kaimuri uranojo wa Elvis Murimi kamwana karakara thomagira kirachi kia bire chukuru ya secondary ya Nthaka ya chuka nyuma yago kuthiria nkruki ya mieri 3 batamuringetie nkobe. Murimi aurire mujie nyuma ya kwengatwa chukuru akiringithanagwa na utomeri na wendia bobangi untubura bojoe barano abobega barita ciari bake bakuregana na bu to abindi guthuruta mbeza ya kathimwe ona kana kulindia tiza tomagira tukithie suka njeno akithimwa cionthe igituika negative no bamwe no gutucio awukana ya cukuru stigo mwalimu ne amuregire na kiuga na gacoka kwate mwetekereria na mbere agwita akathimwa akegua akona ni atinyunyaga bangi akathoma macokire mamwenga vonji na mwana akina samuji akena na stress mbuga na stress nunto agoza babambirie kubitania ntho matabitanagia natu mabitania na Nthaka cingi ciaria cia mubula riu nguthiwira ni ndeciria kibwai ngenuka kibwai twaranire na mwana ni murie kigutuma abulwa na gituma alutha mabitia kuca kibwai ngica kibwai nguca ngwita mwana nyomba bau na mukomborerete ngica ndethera guti wenda igwa tigwitika kuma kagita kuba egito bakithiuruka kuma ntora kuthiera jengi bagichwa kuona kana bakabarirwa Murimi de mwana tukumuchwa utenja tuticiwite nayo tukugeria kuritheria ona kwa mechwe atane gwika ine naringira riboti gwa gusibo ndathiria kiumia kimwe ndamuringira na mwana timone kwa na riu ambira ni mbibolisi na dibolisi na ringa riboti ende muchujo gujuritwe ikeba batakumenya kira kiomba kuiwe karikite kiri mwana wago ni makagano ndo mwana limwe no esirie kuthie akegera guntu guti kwega lakini anko omba ngai na ndo mbete ngai atethie gwale bantu safe tuyo tatoli ni tuigwita twina kieba kingi muno no ntu ni tuise mwana o muntu wonde na ise mwana araula guti muntu onkira irio igwatanda bariromba thirikari ibatethie ucho mwana ujo kenda bathirirwa kieba kiraba igitwe bari nakyo. Murimi ndakulomba ndengina wa han njirani waku etikira murimi watuona wakuroga tuone thini wa mitambo yonde ya TV kana ya rendio Murimi twakulomba na wendi waku witikire gucoka mucie. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Teto inge na njira yendi kuni wona chiaringa thaa 3:30 ngucokere nkatho cha mwanya mutegeri no tupakuona kanya kuwatanira na woni mbitagwa NTINYARI KINYUA monaniro muthithio Karipiti Richard tanambere kukenera mipango ya Weru TV nyuma kagitagate kuraja korirwa kugwatanira makina materi kiri mupango jwankatha chietu.